Luna. Tetus. Tio dan para madena gabi berantakan. Baik, dia masih dia les pada udah mau aturan saat. Alas roh matok kibal-bal makacalongan. Firma kita saluna julu-julu may yang kupang ngomongan. Matutu. Kata niyo namang guru matahod damang ba. Napumuhi ka di pugunya laman nami. Ima di julu-julu na marapang na magjual silogong nasa sino. Ibiraja nami. Uli ng batutunak kita. Naksipanganong minum ice tiyo. Dot ju matabu. Sanggit natutupi ka namin ito mata na magtuloy bata. Sanggit may tutupa mga daging saudara may tubuhi. Si palamak kay bulmay, si panan huli-huli. Si panidak panayli may, si paula kasalodya. Isaulun may raja nami. Di panganong do sinumon na di pagtubang nami. Kung namin matitim manatiraw pa gulang-gulang paraw na. Tukso ni pinabutar patu pahami. Sa gudang madihita pinasunan. Panggabihan parorasad do raja nami. Mauni natin amang guru na basa. Di amang guru namin. Asa tababor hat din magpangalusi. Pataro na sa tusa. Mauni natin amang guru na basa. Ni raja matutupa ni hora ni raja mahamu jalan nama mora. Kau persauluk kami si pangarang masak ang pinasaak muna. Anong kata ni si tua-tua asa bago manamarhal to dulu na namar rubiat. Kau sumita salun na namang atong marlibangkan damari ang guru namin nawaran ngayon. Matutu. Ang guru na burju pasat tabi ro nakidik kinawamok to idan malas. Kalau tuk somoni pinawu pasat tabi las marwa muna. Lumawi na di keluarga wesak marga sinurot. Asa tapunan si baganding na di dulong di banding-dingan. Horas gali mahal marga sinurat. Nasa itontong masih pairing ringan. Matutu. Idon na tua-tua takasin na purba takasan manakkola. Asa takas na madua takasan manamamora. Dia malaka na dia maunok na takas maamang guru marbobo. Datutu
na rohamu menapot kami tu ima di partikian naleheton pasatamu betul kami dekke si mudurudul dekke nama mo lasra kami mangaton isi doladina isi ladona isi deina lasu isi tabuna teridanang siakna bisa lunai lasra kami dan kami bakok nomor hal teman dia gata berlebihan waras mahami sudi pamurun muna nama aton tugada nama wirajai nama aleo matutu didok rajai tekas sujud purba tekas sujud kolah tekas nama duma tekas nama morah tidak takas na hinaulina ima parpungwata di bagai sadario ima raja nami lasra nami rajai raja nama ulai jala selapuk kusuk di madugot nyari nak kiningan nuna rak budur hita tu bagas jero na pinargadian ni tuatai ima nama budurhon anak nami nagabi helamu dohot burumu nagabi parumen nami berhat tu gereja mengalap pasu-pasu tersaripe jalan semua raja nami bulak kita nak kining sa gereja lagi semua pegidon nami pasaton nami ma adat nami adat nagok ima marhide rabu pinungu dan seperti kenal raja nami nang las roha nami nang dus tahita nang rohami itu bagasmu di hari-hari nang salpo ima napabuahon balgani holok mi nang dihilalahami jala sopan nami diuluy hamu mungabe pasaton ima sinamok nagok namahami panggohin na orang gok maraja nami. Koni ibigyak ka na tua-tua na hubok kami do kipak kata yoni. Panggohin na orang gok mamu ti amang guru. Gabi raja nami. Pamor hak masya ni amang guru. Om maraja nami. Ima manggohin na orang gok pasat tami ma lasmarwa mo na majakon sabil ma bilang yamu atik buasa lah kami salam kira Diamu amang guru nami manang na tadi pasato manggohin na orang gok jadi lumate pasat tami mau tu persenduk dolon ima sima tuan anakmu jadi semua ni mainan tali na madura mandok tapulong marisong tarehong ma urosmi laho leonok kumasinamo di burunton rohani ang gidoli muna idok na tua-tua hodok na pahu holi-holi sakariya Hodo au saupulu ita alai nak saina. Jadi postoro aku dihamu pahaduli nabi. Gulam lo kita lo kami sinamo di berutai. Jala postoro hanana. Dihamu na pahaduli nabi. Mula tu semua dia kena bui pasartani. Dihita nama kamarangi. Asaido na tua-tua tak punang isi bagian tinggi dulu di kating-tinggi. Horos kami makita pamparan ni sila uraja na sa datok mas si pairing-iringan. Hahangdoli naik pasaton namin ma sinawak di Boruto asairok na tua-tua titim mana tinoba hulog les niro mulutok sumunok pinabuhi pasatani sinawak di Boruto iro relatay tuhat tamayang ko manggoyi pasu-pasuhan tuwi sa mapasahaton ino jadi sama lima hangdoli garuk na garuk mulutok sumunok pe nabuhi upasatami tuhamuna sinawak ni Borutai lasmaro hamuna jala posturoha dirok na tua-tua ador haduk ka matugutubo ni lopu ador hatiti matugutubo ni horbo nang sari matua mai tau lek dok kujulono pairing-iring taupu sa matu namar nini sa matu namar kono
Sama selalu tidak ketua teap, bukan saat tabi sinawon di urutau. Oras maita tupang kabiran. Bosek, asal Di ala ipasata mo Tuhan na kido jagbar juhud. Do ipasata mo siya imajagbar sinabag ng Salomo. Yung kasunod sinabag ni Buru nami. So manimanan pajolo mahulot tula buru ko itok ko. Ate, ay manotan. Argalo hamin rin kamu di son. Tulang ni manotar. Alay batadaw kamu hamin itu parada sidul namin na kebetulan do damani ate tagalo happy rin kamu asa ador haru ka matuto nilopo ador matitima tuto ni horbo sa sorba dua maho ito sa tuna sorba dua jala di patuto bahokku patuto. jadi soalnya manang tubere nami sinuksan ate bere hopin na jawi hop bulang-bulang tuto ni sepe bere di alakpo Tunggu baru itu lah, ada kebetulan saya baru nani, mapalapas, ate, lima. Jadi soalnya mana diho baru, yang baru mari ko. Aku mau beli dulu Tuhan ya teh, asa libat kebutuhan mari kebutuhan capian. Mana dunia pihak dua, saya di sini ada kota Tarsaulian. Asa dua lakak mahamu dua sekoru di dulu itu dua. Saya dua anak mahamu dua baru, asa orang mahamu satu nasor dua. Bakit nakahato na nagtuturo-yan? Oras mahami na nagjalo sa ibita baytuan malihamu pasu-pasu na ng mga niyan. Matuto. Jadi mama, permusik. Pasahanton ulos pasamot. Ang kia mama na puti na ulyo mana moti na ringgan. Di goluktan na ng tokkari na ng ro. Las maraham na baru suatu kiberik kaulo ni uloson. Las tulo honami. Kung las maraham. Bola tunganong piharsa di bagas arroham. Suatu arsa peo. Alana ala parjamita doa bapak. Sumurong doon na pasu-pasu tuwin na nababel o lihaming ito. Jadi pastorohan namin ang kahula-hula. Ihaming ito kuro na lumisan na juli. Jala mga marulog-ulog dahil Dr. Dita yang kahulaw sa dariyon. Jadi pasumaram na baru sa itong tarlugulog ko bolano nahurang diya ka pangalahon niya kabiriyo. Dan pasro ako. Jala di hamang kabiri namin tuloy watokon. Saling komunikasi hamo. Tunap barukon. Alana, mololaw kami tu sinamanik kalau sana tiga bulan. Surino baru manik perbahul-bahul na bulu. Ada na baru perbahul-bahul na bulu kan? Ima jadi langsung maroham. Jadi tambay ma amang atap tu na bulu. Beri mga wali sumot bidang ini bomba. Bidang mo murni ito. Las payu itu paukul itu. Jadi Ada dena ulos pasamon.
dia. Oke. Ulos sela pada oma pasaton ulos sela. Sayang dia masih kejam umur kamu. Tayang nami orang tua saya kejam umur kamu. Jalados rohamu. Ngata patang itangi dak kining di gereja kata ni pastori. Ingon tamui. Dah. Kaulah cintaku. Kau juga cintaku ini nak bengkel kita gereja. Jadi ingon tamui. Jadi pastor rohanami. Aka baba do oma di sondo sudah keluarga besar markamah. Molotuk somonope ulo sela nabu ipasa baba do om. Las maroham majalo. Asaido na tua bintang narung iris om juna sumoro. Anak pedi amur iris saduan boru betung toro. Mati tu. Loma sili juang sepala binabuan. Manak tu dia fe hamu mangalakka di sima dabo pangomoan. Mati tu. Sama solu tino kutu botean. Di pasar baba do oma ulos selon oras mahita saluna sama nang tubang gabi. Mati tu. Musik. Masuk na pinakkin ito lang ka. Lumobi nga keluarga besar marga sinuran. Kung kadiram mo, buwanong mo man hati-hati. Lasso mo nima, tuang katulang mo, marga manik. Asal diotak ko, pakyo mo mga madarhelaw. Jadi pasuruhan namin. Ate, sa tuglupa ho, alanang nga maradat to diulaw sa daryo, kung mardalang maradat tadiwat, mula ng mangundang ko da ajari nangin nangeba lupa hilaw da baru da jadi tapeho mangang ulos selai bae musik nai Duti memang guru. Jadi di kita kasih hidup dulu. Berang jauh. Aku tuh bote ya. Di pasar tabi ulo sa Tuhan murah. Ora sa mahita tibang gabi. Mose. Foto dulu. Oh, Mas may talot sa mga tibang gabi. mati. Mose.
keluarga kalian bisa kalian bina dengan baik. Sudah banyak roda kami mampu ulos neganjang istana rabu sehingga jam mamurmuna yohoboru dala satu mar nini satu mas bawa i hatanami siap sebelum donai sebenok pun utong tiba dasar atau matangsa pasti ada perselisihan, ada persolion, ada perbedaan. Jadi kalau tumpi ada nganot di kamu, nah orang lebih berbeda di dasar mata kamu, ingat maon. Kalau nodoran anok di otong kalau pemuruk peho manang helakku, ingat manon. Kalau bentuk kudo nama dokter tuan kamu di kamu permusim nami. Kamu jomang lagu sadama kamu. Itu helakku. Naking marpadet dohamu di joloni tuan, dohot di joloni natoro, ruas. Ingat pada munai, medok kamu nak kini disuku bandite. Pastori medok kamu. Ingat, mau lu lupa kamu nak jalamu sten silam dah. Ingat perjanjian munai. Olah ni do pangidok kutu kamu nak, ala narong do perselisihan di dalam semarang. Unang sobat terjadi dalam, ima ingat kamu dah nanda. Horas mah, jiro habis orang tuan. Napa satu kunang bereng pada dulu suami. Pala soroham dong asal sonakku tu jualan nyari dalam mengulur jalan unang marna bosakku pertang yang tu dibata ya ihuton naking jaloh rosario ingat tidak kalau ni besi lonokku kamu nanti
Ison kami na burku roh kahula-hula paribamu dohot yakaya nakuam mudok burung nasa kecamatan Romni turuk maribu las marham na burung ala gudak kon udah duluan itu nomor itu mengotakkan ngikutin penting merangkup inna ya baiklah nipu yang nomor itu ala bismillah suram kan nomor kan itu salah suram aku dong ada pengantinnya dua menak kita menak itu kubereku siluksan do huburuku Maya si Maya Sri Lestari la suraku bere la suraku boru la suraku hela la suraku boru dibatik kenon ina macalo pasu-pasu pada rasari loko sena mata di batama hiti maling neno dibatik kenope marpanangi mata na martua di bata pita-pita na matutu to mata di bata marpanangi manasila sanggit tujulan neron hatok mahamun dilihat dormona marana marburu hamu marburu tu gijang marurat tu toru markakau tu siam tu apira asa sona ro ne tu mero dohon nami asa harera punaga menahara na matua mardaka marakana rugu do bulung narakane sudung do pak huta dina majal pasu-pasu pada masaribio kamu sena mata di bata hiti na bosonai sesaat mau musor matua satu nama maura satu na bagian satu na limu-limu dok tak berumur ini urus taruh rabu kita naik mati tutu amat na bata asa gajang memoli bodang dia memoli suami asa setiro penopar mahamuna jelas gajang memoli mati dison sesatani ya uru ulus namura nama lapatan disoni asa murah-murah holong muna masih holong asa murah kamu masih cuci ulang ada dusta dan terpidana oke baiklah mama gudang nak dison ada kebutuhan bayar benar Sorry.
kalau tu Sony pe dia. Ison rohami anggi marlas ni rohami madoho di ulommu di hari Sadarion. Sidok nami anggi akma tuan kari nama ikuti. Naung dibuka kamu per rumah tangga apa di hari Sadarion ba anggi akma. Nang tuan kari nama ikuti. Saya langgeng ma karena saripion kan. Masalah tamu mah hadiri mutu di batang asa totong tiramoti jalabui merdalan rumah tangga muda si dono nabi adong kubuat kami soal perjitian di pasir-pasir ulus itu ulus nagajang nagajang na berita gabi gajang berita horas ya saya nonton karina dapat sama hidup ina dua-dua tubuh lata matua si korung idulung di purga tua ibudi di ulat tol tubuh anak mangamu tubuh boru kala don ambu mesa asal mali kamu mah pasal pasal tabi ulus bekam mana parti tiap tamu baru masuk ke bisa 40 banyak yang ngasih kado. Ibar cerah Tulang. Tunggu siap. Tapi bukan turun dulu. Banyak yang nitip ulos. Jualan dulu kita. Itu sangat 50 yang 50. Tuloy muna sila yang baru. Ay turo. Ayun. Kemudian dua dari tim Yusuf kan, di
Kamu manaking dari pas kompaknya nih. Lang manglavakas subira sa umum. Mula so jalan kamu. Ibu dari kami Maya, Nang Tulang di sini cuma mengucapkan selamat berbahagia ya Nang. Buat kalian berdua, terutama dari kami semuanya, satu kata untuk perempuan harus banyak sekali sabarnya. Banyak sekali sabarnya seperti lautan samudra. Ya, biar berhasil. Biar tuntas, biar lulus. Cuma itu pesanan Tulang. Sabar, sabar, dan kuat menganju. Oke, saya tahu Luksan ini dari SMK, orangnya baik sekali. Ada yang bilang sama saya kemarin, nggak boleh Tulang bilang baik aja, jangan baik sekali. Tapi untuk Luksan saya bilang baik sekali. Ya Nangnya, jadi mau Nang Tulang katakan jangan karena baik, ya gitu ya kan. Jadi harus kamu pun kalau si Luksan itu baik sekali, kamu harus super baik. Itulah perempuan. Karena pondasi rumah tangga adalah perempuan. Kalau perempuan nggak benar, rumah tangga nggak akan berhasil. Ingat kata Nang Tulang ya. Jadi sekali lagi Nang Tulang bilang selamat berbahagia buat Luksan dan Maya. Kedepannya semoga banyak rezeki, cepat dapat momongan dan rezeki dalam karir, dalam berumah tangga, dalam berteman, terutama rajin beribadah. Satu hotel, masa tulang non nakin yutu dengan sampai wotarion di pasar pendebatan nadi kita selalu nampak gabe parkorasa. So ini masih kami sinaga. Lain pasal pakai tiap pasu pahami. Satu baru lebih baik.
kantor dulu nomor rupiah. Oras mahami selalu dapat kalian muna jalo melibatkan gama di raja ini mangalian. So ni be dihamu raja yang baru nabi sinura margana. Amang baru lo samu johami ipoguna lamang munoni manoba nasa bulan nabi. Gabi pasobat pada lupa bulan nabi selalu dadot tulang nabi. Paidamang mamusina soba majahoba de batam. Kami marga manik pasantay mo to. Grabe mang bro. Terlumogi mah. Diamu berenami marga manik. Molo itu anon dihutonon dotong. Horong ni toga si mamora. Iberenami mo molo toga si mamora. Jadi sombado kinamar bulan. Karena ini dua salopo para di toga si mamora. Dia para partikiano itu. Di pasar buat toga si mamora lo. Sian anggaran, asomal tahu-tahu buat tugas mamora. Masa ketik susah dia, saya digo itu apa diodi aku pas-pas. Maju tuh. Mau lihat emang, semua ni mana di bawah punami. Yang molo di daropoi, molo hamu tuh hamu tugas mamora, rumah putus. Inna, alai molo holong lo nama katai, tanggal dong istilah putus. Selalu berkelanjutan, dibagas holong, nasihat Tuhani terlumo. Diba ulos nagajak si Rabu. Ang iya tidak nyotuata, dia kapamiluata. Saya si kacang uramu, jala si Toro Pinopa. Mati. Asai sama-sama yang dengan semua dua mah, paling gomen di semua. Diba ta nama dua, oras jala gabi matang kamu. Diba. Bayi masuk di pasar tamu tu mangkai mana, damane. Pangidoku huereku. Iko Marcel Jojo dong na dua. Dina bentuk rumah tangga yang baru. Anak wala kabere ngapil ito borukon kami persendukmo. Jadi ison guru manik dobe guru nabe. Ngatang kasih botoho sungun dia sifat di guru manik. Anak nabi rokosongan itokku guru manik. Jadi sebab Jojo mama dua. Ini wala ibagas hidup sehari-hari nggak botoho sifatnya kabur manik kan. Sungun dia kabur nali. Burju-burju loh sini. Aturan. Jadi sokonatan nama Tuhan dokon nabi. Rumah ijuk rumah gorga dia sih bukan Dalia. Saya tuh mau anak nabi suk dot buru nama roha. Bahagia. Sai. Neng pasal tulus sama kami sudah saya sebut na hula-hula. Bekama gondang na hobar susi.
bule do. Si Talasari na yung nabot kami. Gondang na hobar to si.
Satu tulang, satu dan tulang. Oke. Sampai tekan. Jadi